Wih, Set, lagi pegang apa, Set? Woi, ini ada katana nih ini, ya. Ini katana karena panjangnya lebih dari 30 ya. Kalau tanto kan itu sekitar 20-an, 25 ya. Ini katana nih keren banget. Kayunya tuh lihat tuh, full kayu sonokling. Mewah banget. Jadi kalau antum bawa nih nggak kelihatan antum lagi megang sajam, ya. Keren banget tuh. Bisa jadi tongkat komando ya. Wah, keren. Ini katana keren banget, masya Allah. Lihat, panjangnya 31,5 cm, ketajaman, waduh, ente mau tebas-tebas insya Allah nih ajib nih ya. Kalau mau motong-motong kambing doangan, waduh, ini cocok banget ini nih ya. Mau tebas-tebas ranting, tebas-tebas apaan aja, yang penting jangan leher orang mau tebas ya. Ini masya Allah ya, kita tes ketajamannya nih ya. Ini ajib banget, bismillah. Dari pangkal, Allah, ajib. Mau model tebas, ya Rabbana. Katana 31,5 cm, ajib, oke. Yang penting murah meriah, asli murah banget. Nggak percaya langsung WhatsApp, oke.